Livu inge ukavani wa muthiato minukilili kilungu cha amuka na twitha twinene maundu miongo ni uteti utongoi na maendeleo kethani ndo watonyelela ni na uthocha na ndio kethia indi wikwatio no kana wa mukanesa mwaka wa kuwa ngili na miongo na ile wende nesa matuko ni 5 mwei wa mbe mwaka ni usu wa ngili ile na miongo ile na ile na indi ni mwaka ula witha na maundu maingi pyu ma uteti indi vande ni wa Mutongoi TV twitha muno twina ilungu sio konia uteti pe kilungu kecha umundi wa katatu kuma sailingi nya saa 3 na indi vai kumbea siasa kila wa chuma kwambia saa 3:30 nginya saa 5:30 na indi umundi twine na maundu meo kwenye uteti na maendeleo na ni na Mutongoi omwe kumelembeta ni itwa ukamba na meama kulikavo ndini wa kivumbi cha ngili na miongole na ile matuko genda mwi wa nyanya isitwa yake mbiye weketha balotini ayite kivela cha uyumbe vaya masinga no gwetha mumanya eta wa ata nyene to Erastus kithuku anzomo na umundi twinenia kethani ni chikilungu chambe cha maundu meoko nya uteti na nakukuliwe mondo museisia watito sisia na wathima atongo yala wanyu viengili ile na 17 ethwe ni MC ya ethwe ni muyumbe ethwe ni senator muyumbe wa county kana woman rep ethwe ni governor ethwe ni musumbe watito lakini cha musumbe ndosioka nondo musumbe la ibone Uhuru Kenyatta na no 15 musiaka ile yuno kulia watu se wona tawo matonga ingi no matonga muzeza atongo yala wanyuvie no matonga ingi vo ndene wa ivela vikiana kunena na kwa kwesela ile itatu kenda yimwe 5 na ombe utumani mukuve na vainde ile itatu kenda yimwe 5 na vainde vinde wa Facebook ni Mutongoi TV ndene wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus kithuku na indi hashtag ni amuka na ndene wa YouTube subscribe ni Mutongoi TV /FM official lilikana twina radio to launch matuko kenda no mwe uwambe wa chuma ukite ni twina kameme ka radio ka Mutongoi FM na indi no viki na kwetha uyatiania na ito na page ya Facebook ya Mutongoi FM ni Mutongoi FM enda like na viki na kutwatia na yu museisha na tuvingwe kilungu wituma utumani waku na byo witawata na umiteva na inde kethawe ne kule kwa mweni wako la ni nake kana woni kuyanana na maondo la tuketha twinenea no kavikia na kwethwa wituma ndini wa namba isu na vikia na kuonenge karibu sana ndini wa Mutongoi TV uvo wa mwaka mweo ni museo muno mwaka museo ni mwaka mweo ni museo byo tukililane saa yes na twende nesa yes na inde yu mwanetu waku ndeni wa kamera ino mosese no kwenda kumanyai ende mundu no tani mwese titani mwese ondi mwese unene mwese eta wata umeteva na indi enda chao yes nita wa Lawrence Maingi wa Mwanza kuma Masinga constituency na ninetitie kibila cha MP Masinga 2017 na ningi izina metami yota introduction kwa 2022 niwe chade kivikie na tida titia ingi kibila cha MP nduma Masinga mambeta maendeleo maingi Masinga maendeleo maingi Masinga na agwetwa maingi so maendeleo maingi Masinga yes triple M yes na indi tikaribu muno na timu vya nondo wakuka na kwetha we mweni wa mbe wa kwa mwaka wa ngili na miongole na ile mwaka wa maondo maingi muno sanki uteti ndo wa Mutongoi kutunenga mwana na kwitha tutona kwitha tuinena na mwene ndi kwa ukubi ndo wa kwitha ila woka wa station witha utona kueducate mwene ndi tukamanenga mawazo na mo baitunenga feedback ile tuma ndo tuendelee kwa kwenu Mutongoi ni asante sana movea thank you na indi maingi betekele ndo myo isio ya maingi ni kwa tena isio tu isio ni isikia ni mwenende na indi maingi twili kama wakani wa uteti ula withitwo yetelo kwa ivinda yasa na wanene wa muno maundu maingi ndo ingi manena maundu ma uteti ateti maka kuna siasa sindwa mbingi sirisikika mwaka uwe wa ngili na miongweli na ili uyona witha wila njata watato sisa watato thimanzebe ondo bailie atwevikia matukwasu kenda mwi wa nyanya uyona baila njata maundu ni meoko ni uteti na kwa tako sisi aniona ila mwatu kubengwa mukambasi ila mwatu ukubengwa kana ila useuka mundu na atokwa nango kana ila nomba ila mavundi meaka nomba ona atame kuomboa lakini yu niona tuendene sana ndo kwitha kula sia Kenya sia 2022 wasisia andola meko na generation ila ikoza matukwa mena information yolo muno ndo kwitha tu na social media na internet yolo
kwa mwene ndiula ukwitwa kula ye ena umani weyulu na nuwitha atona ukunekela kama nawe mwene endata na information yeyulu muno na ma TV ma radio ko information ila munenge yeyulu muno ni mwene ndi ni wizikilo kwenda kila kibo ndimokulia nake ni muya he macho maikatwike andu makuona tupesa tunini maende makasa kwe atongoi ailu mena kikio changai meyumite kumatumikia nikana nthino ya Kenya yende kaende be kwa ukwakwa matuku kenda mwai wa nana nita golden opportunity yukite kula kwe mwenendi tukavindwa serikali kana tukaenda cia serikali kwerana undu mwenendi withite ayiwa serikali imutumia yes ku wareto sisi ya kindu kimana kwata kwa kunikana mwenendi no manyi wiyo lomono tita kulianile na voitina yes nondo wato cia voitina pe anendi ngimacha kwa tongo nondo asiama nondo ukite na chama kina kana nondo nwanenga kina lakini we ona nondo nene kwatanga damu nona atetia ingi na enendi kilungune cha siasa ba nikana enendi ingi yuni kwitwa kushanuka ni mashanukite nondo enendi ingi ni makwasi ni masalukite na makona mondo ndo umedito experience kwa thosindo na ya thosindo nondo ithi ubaluku munene ulaguka na ndo masiasa ithi ando masiasa ni kwa dhandu sindu mbingi na weza ithi ngone labda ndu yumitie kwenda kuyanezia sindu isu walika serikali ne kana walika kibila ne kilona za kwa withi anitela na mweta ongamile yalika nomba nthini ithi ana yalikile thikaswi ithi ana ithi andu malela ba momone nondo ngathi ithi munduzu ndalipikika ni mwene nthi na ndonenga na services na bata wa mwene nthi ni service delivered nondo ni wete kiucha kusakuwa na wewe ilika mumbini ukweza ukaingi na mbesa nondo ninge ndo alika wake the mbesa uthi okethe no yoka ingi wambi otho wano nende ndi unye mashanukie oime thoka getha wewe ndo tho wa mwene nthi 2022 yuwe bandu bakwe ne wareto sisi ata we motete na wethitwa otetine kwa ivinda yasa nicho kitu mwanyu ateti mweka maundu ma muthemba mweyeso ba mwene nthi nesa yutaku mwene nthi wa masinga nyenga mweka kwa ndai nenga ikula yenyu na twa nenge bwana maingi kula triple M aya ni chao ketuma ateti menga kila ndo nakwazia nikana utongo yuwa family nona yutinenga na example nziola kuyani na mwaito nema ya utongo yuwa ondo mundu kuyanga utwa na ikwibazi na ibinda ya utwa wayibika na labda yutwa na uyibagwa na ndo ingi lakini we mundu muka aisisi ugayasia mundu me ula undona no ya na wewe kunena maundu la mechao mawe kwa kila kienda bani ni kuikumasisia umekie kithimini withie ni wa manna mutongo yula kunena no kunena ugo kana kita undani dia nundu nimekwenda umanthi nundu siasa na cia tukie kindu kibwa hata chomanthi ando na nimekwitia kivila na alama ya kivila ile no alama tu ametasia kivila labda kuma karibu mwaka wangilile na ile na mundu no savete like miaka te 10 na endo kuko ingio kivila ni asavu ingo ikulia mundu wetha nundu wenda kwika ndai kamiaka esu 10 ko nibo gwazia yupa unibo mwene ndi waile tetha ICCI yo ni enda chao kuma balabe otongo nundu utongo ni wa resources pata wa utongo ni kwa resources zia thino ku distribute taxes zitu ila siaiwa andu maivete court nundu kila mundu no iva court majority ma Kenya nzima iva court onaitha withi kwa mundu bandukane uwezukali bandukane ni waiva court wiki mauta mangali wive tikiti wangali nundu matatu ila wengine naone wiki ya mauta no ivete court kumbeza hizo ziamina kumbanwa ni serikali situmika hata kwa mwetha na usemi wa kwitha na mundu mwe mundu wiyumiti mundu wina wingone wa mwita ningwenda kutumikia andu makwa none maendeleo none malelo none sivitali none kisomo kisio none kiu sindu cia muthembos infrastructure ile sawa yupa kindu chuke kaumana na utongo imusio example nzio ni ya Mwai Kibaki yes unondo Mwai Kibaki ni watie legacy na anando mainenga nengelekani ya asumbi alama asumbika Kenya yes manenga nengelekani ya Mwai Kibaki na no sio we motongo uyanda kivila wanetha nikiva ando wouma makasi ya
makanenga na engelekanyo naku makasi anganya ila watu tongwese ta muyumbe kanila watu tongwese ta governor ni weki ona kutiko itiwo wevo indi anweki na isini kendo kesho tikunenga na engelekanyo ndugu ilanganya wa nini niwo maondo mejo mabukie no malelo megiade niwo ze ando magwie nenza tikeseo na indi mwana musese twende na kelungu twinake Lawrence Maingi Mwanza ayitikibela cha uyumbe vaya masinga na kenda wene kule kwake mono ene ndema masinga na kamba onde balama mokule meo konyo otongo inondo ne moteti timu ngene mono oteti ne mondo ne ma oteti wethi tofoko bina ya sana omukule kule onde yoko ni oteti lo we awo mwene ndi wenda osongewa ni kwesela ile itatu kenda imwe tano namba otumane mokuve vatendevi na kwa baba imbezo otilawa wetuma na ndi mondo musese ngwa makule kanyakana wetuma otumane kwa ile itatu kenda imwe tano na kwa twina radio tovingwa ku ambia na TV nikenda wandika otumani wako TV nikenda yuandika otumani wako nikenda saithia nondo nambe sino otumia vaya kwa FM na kwa twina radio na niyo kete mitoke mwana nondo ono yu avingwa nesa avingwa no mekwatya ningwetha ndio nenga frequency o yu metuke twende na kilungu kola ukwitha witu kwatya na inde ndini wa mitandao Mutongwe TV ni Facebook na twi live ndini wa Facebook Mutongwe TV no gavikia vu wonena ni ukashare kwanda yabo wanaona nyosu witu na bwana Lawrence fikia na kushare tina kwa kandi ro kushare wese yani wa vikia ando inge ni matereka na wesemba ba YouTube subscribe tafadhali Mutongwe TV /FM official ndi ndini wa Twitter @Mutongwe TV KE @Erastus Kidhoko na hashtag ni amuka twatievo na ndi maingi twisi wako vayu wendini wako kwitike vila vaya avama singa no watu ya 2017 ni wetitie na watu ya introduction na ve moteti omwambeye wenda abaloka kula sikie kwa makuyana na indi ikiana hivi nda swingi twikwate cha kupia ikikuyana tuisoma na iwa introduction body conclusion na body ndio ina mondo ala maingi ku mwene ndilo kusese masinga ena makulyo niki maingi kwenda kebela cha masinga yuni kulyo seo na nasia katika maisha ma mundu pe kusiawa pe kuewa na kuyana na ukaya musi na endi wamina kwa ya musi wako wili owende na kwa ya musi wako ikwatanisia na kwa ya nthi ndu lo kwa ya musi we yondi na baby nda hivi ka okay there you must be counted kana no mpaka ukatalika katika maundu la maende ma leadership ndu la tuone na tia netienda malelo masio netienda services netwenda kiwu masinga kana netienda kiwu kamba kana netwenda kiwu ndini ya Kenya netwenda stima with the weba kubi netienda kisomo kiseo no mpaka uoneke uitalika uitalika katika maundu la me katika kubanga sindu cia muthemboso kwa ube ibinda yibika ya mundu kethia ni wailite kwitha uyusika ni kana pa ukusika wende kanenga ni ideas nundu asomi masia ukaema kuparticipate katika process ya kumanda utongoi walite utongoi wanando la wana ameatuman na ndo ilite da wikulia ikuli nundu na participate kwa uni ibinda yakwa asia nina ilite kuparticipate ni kana ideas izungu sinzeo kwa mundu wa masinga kwa Kenya onde ngasiekie katika practice nikana niwe ditalika kila mundu ni wenda utia kendo kisio ondu waka amusi wako ukambia wa mina we mwana ke okandikwa ukenda musimu sio bwaula wa musi wako kana musiango kula musi wako ndu no kusomethisi kwa uni we ngwenda kona pisa wa masinga oili yes na ndi ni woni musio na wali musio atwine ni wa masinga no kilio kinene cho kilio cha masinga no kilio kinene kio sindu mbingevo na kio udhui mwingi kio cha masinga na ndi kina maundu asu onde kwe mathina maingi ala matongo amwe mambi yevinda yambe ila traditional ukethia ni mathina matene na matinda metro ni mothela inondo be sindu we saithe ikuna campaign thini wa kila kisio nenze masinga imwe sikosa o kila muteti yu kwangelekana yongo nengelekana ya lelo bama kuende lelo wetu aukia emali lelo zo kuna campaign kila mwaka anakufikia umuntu yeso zebwa ni mwanza kuanga muzobeze lelo we okay emali tsendu mbingi izo nongelekana na nengane ketha no athanie kiundu kambe we wo na nondo na nenge no akenganie no yase obwa mathina maba masinga na ukona mathongo ta mwene ndi muno ni me ala pattern and issues cia masinga no kwendo mathina kia
ngweno mathinikia bate okengana kiu na lelo na issue ya stima kwa mwene nthi wa masinga ni issue sina critical, yani ni issue critical muno pe kundu to no thi masinga ukethia no sane wa undu uto no bika bala wiendete nundu kuthini pona ngale ni thina munene ngaliko cia ndithini ngaliko cia muthesia na ngaliko ya kithioko kwi kundu kungi kwi mathina malelo muno na ngaliko ya kiva cha ndini na kwa kundu kwitawa kwa chumbo kamono area woka ngaliko ya kithioko kundu kwi pa kamangulu katisa ngaliko ya ngieni ndelekeni area yesu pa malelo ni thina muthei na ibindela kwetha kwina mbua kana ona gutena mbua saingi withia na bandu bayeleka yu wathi kundu ta muthesia wisilavu kaumilile kundu kwitawa Milani muchoka muno amana ngaliko yesu pa unthine ndithine pethina muno pa makutano yambata longoloini wambate kundu kaseve malelo ni mathina ni thina munene muno na ukathikwe na ngali ni thia wikulia ngali yakwa ni etava yake kana ukathie ngali kaleo sioka so isu ni sindu imwe cialeta thina na kithino longe munene andu masinga ni mewa amena right ya kwitha stima umete masinga na kiwu chumete bundamune kikathi kundu kwaza muno ni mailite thamena no kivu stima kiumwa buki katwa kwasa na mailite lile kutwa kwasa no yo nundu ni maiva court katika national government na yu maikulia makuli weza ya nimekwa yawai nimewa kiwicha ndo ni cha ndo na ila si atoye ngaliko sia kitwi na maikulia indo na tena na sida asiokete through national government ye mono no manene wa makeki watu mebeleki na ile watu mebeleki tulameki ya wameki ya watameothimiwa aya yu woka hiki huko ikweva kana kuikwika application withi uki apply okitwi kuma masinga na yu athi ku apply ki ukitwi uyu kaingi lakini chesa utwika ne chato issues what londo kiwe kiwa mita no babika abandu labda okethia ndu ivita kikatilo withi kaingi connection okitwi sindu cia muthembos na etha ka office kabingu we ka satellite office withi akayo thukuma mala maingi kala ka binge nundu titamuta lekata mwe beneficiaries macho maki uki stima nawo of the same na queen institutions nene itona itha inenga no corporate social responsibility CSR ya kutethesia andu azu kenjeni yebu KPLC yebu talda yebu peo Kenya Wildlife yebu tutinie bumwe atabere na bumwe tutinie mwe game reserve yebu na mwizisi ya kilasi yoka basi andu ba changosi ngaliko ya ngetani andu asu tita well represented mali ene ya mwene ndine yanangi wengi nzoni sio kila kuku ka kilomita kumbewa 10-20 koka kundu kwita wa musuma na ndo nzo isu siana cia skulu siendete skulu kwacha oyona yebithanya nomba nondo nzoni ya umala nomba kwacha tena ndweze kana kwenzo umala oyona kibindu cia kibindu ile ati kibindu nenzo so isu zia muthembozu ile ni thina cia kumatene pesa na cia iwe cia mathina su na bado no mende na isi universities ne yako ni makula nangi na thukumi nangi meona cia nacio na mathina asu mamethi yebu nundu ndamuzi ningi yenzeto in the 78 around 78-79 na itene muno dini yake zuo za mundu laze mwako kana ndo ma 1985-87 nundu imene ndi no mwana nzo so you sindu isu aziethe hapana ziailite ile zia interest na wate to sisi wewe sio to masinga tu no ke ya masinga ngasome masinga part of bigger nundu primary na secondary na some uzometa masinga aya kiune kianu na nundu wikalie tefoko evinda yasa na uko no tongo la withi tofo ni cho cheti the na nundu mathina asu kweleza ethane makume vinda yo sio onde kuvikia umunde mayasa uthini kiwai watu sisi utongo la withi tofoko evinda yo sio onde ni chau mateka right ni kila ndo nakwazia ni kweyumia no twithitwe na tongo yomo meyumitie na kwa nini nenga credit aishimiwa mambeta mheshimiwa Mutiso wa Yata ni wakiti title deeds cia masinga muno na ti masinga ya masinga Yata ndio yakwa tene isu in a way ni wakiti ye land ya masinga nundu masinga itataleka hata ndata game reserve ya muthemba kana ya government land kindu cha muthemba kumita ya government land kwa hiyo in a way pauni wakiti titles muno sinokonenga no binda ya mheshimiwa twiko na kauni cia seleilo lakini ba amwambio kumukiti wa land ya Yata ai Mutiso wa Yata tutokie twetha mheshimiwa wangu weta wa Kiluta Ronald kana Kiluta elite
nake ni wokitiye stima muno na kiwu to a level where there you kawu kala ke masinga kastima kala kanini ke masinga kwa muno kalikile bindane yake alangi nimethitwe mena ubaluku munene kwa woni wakwa nundu wakwitha nimethitwe ela wiwa Biblia itu ya ndwi muvyu na ndwi na mwaki yani ndwi muvyu muno na ndwi muthithu wevu katikati lukewarm nimethitwe mevu katikati ukethia monota nitwaminosa kuwa na tamuthele ibinda withe ukakundwa mundu ucio kila ukitiye ni chau tamuzu wake ndautavia inundu yuta yuk mundu okilambia ni wakilas cia maskulu na ndisisia ilas process yacio kila chatumia ilasi cia kwa masinga ndithia nijo chatumia ilasi cia kwa yata ijo chatumia ilasi cia kwa elsewhere within kamba elsewhere nundu isu ni motion ya etiwe mbungeni ya kuvitukithia kana kuete funding ya CDF ni mheshimiwa kuma Nyandarua so ndisisia ndithia aheshimiwa maitu nimeotuvalucha na ila tuza kuheshimiwa tusakuwa mheshimiwa wa constituency lakini aka represent na ika legislation wa National Assembly kwika legislation wa National Assembly thimini wike kindu kitonotethia Kenya mzima so you aheshimiwa maitu na ingi mokamba no ni kulia ingi we watu ye muswada we boto notethia mbino ya Kenya so pau ni boto inathina inondo wenene ngewa miswada no tufika buko miswada vyo kila kiende mbunge we na special city ni kwambia mo thinginya wakatana no tunengo woni wangu weza ithia atongo ya ingi ona mbunge mene na no anyuviwe na ndivo na iwe we mbunge we botevo ndusinga na baya no ilotwa amuyao we watu yemuyao weba list yumo kwa alama mahitaji mako ila representation ba mbunge we ndo nena mbunge yu atongo imamo themboso ekatesi okaba mathenane bethe na uthina cia ene ndi muno na nini wite county ya Masaku kuma twa vingwa kesesege cha Mutongo TV matuko 3 mwezi wa 5 mwaka muthelu titiro twithioka muno na kwika ngewa na thina wa witi ni thina nge withitwe ovoma hospitali ndawa pa masinga ndine wake nene ya twina witha we kokulwa no kubitoka ndo ni mbingi no ni mbingi lakini nenge ndio bawe zaidi no twasonga yumo yu maundu ma witi ta mheshimiwa wetu azima tukukenda mwene ndo amasingane wase ye ni maingi kana triple M na atoma ba maundu ma witi weka mathini kiata ta moyumbe no twese witi ni devolved no we then wa serikali cia account indi tawe Mutongo iwake cio be undu tonogera na influence ukegithia kana ene ndi ni makwata witi ula wailite kindu cha mbe kila ngwendo tabia mwene ndi na maybe kila na chosa kwa wito muno ibinda yatene mundu nakuya niandisia we masinga kasoma primary masinga kasoma secondary masinga na mimbi ngoka kaba high school ila toka level kwa unaona wela no tono sisi na ningi tutembea au tuko kwa Masaku wait no improve it ndienda kupini ya mundu wala pate right ndo yuadhi katika kila constituency katika sub county levels no dia masivitale maingi ma level 4 uta masinga tuna level 4 ndithine na tuna level 4 masinga ya tamena level 4 matu ndizika na katangi be level 4 kana something na kwetu level 3 twinge ndo na sisia kithioko be level 3 I think so na kibabe level 3 kangonde level 3 ngalikwa ndithine be level 3 ngisi I think bando kiatini ni tao be level 4 kana ndithine pe level 3 si bando ukethia kila ward kana kila location ita ina level 3 bando na wa the ground oila wo kukuno kuona onaetha service ile kwendekana level ila ti kwenda with wait ni wabika with ndawa sibo kile binda at least facilities ni biketo bandu kethia facilities sibo onaetha i number of thing kun dispensaries ni mbingi aiti matakitale no aingi ma improve it lakini kila ndo na kwazia nikata to need more improvement nondo toka ba katika muswada wa NHIF wa ku provide healthcare free muswada wa serikali ito ya Kenya ba une failite mwenendi muswada wa walete the one year through 10 nikana mwenendi especially the orange ku ukethia mena mwana wako hospitali akaumia kibandi na yeye twate ukulwa makulu vita especially 70 years plus and lazima ilete maikulwa kindu hospitali na wasisia katika improvement ya health ila to the experience world over
developing countries, even in Africa, we improve, then general improvement. Yes. And ma 70 years old, population is unimpinge mono. Na ndo asuma iwe ya ni, na mimbi isi anasiosi ina we anondo wa unemployment. Kwa uba unibenda, silikali, isisi mono, muswada wa NHIF, ukala atangwe mbungeni. Yes. Thank you. Aya, naende, bwana loe kana mbosia mwatumani maenende. Yes. Nondo, no, siyo tu inena watu kamanyaka na mume ovo. Tuikesone na tu idioka. Naende, ngaleko ya Facebook na kwa tu live deni wa Facebook na kedhawe na simu yangu kana wa kompyuta yangu enda over Facebook wa ni Motongoi TV. Motongoi TV nuko na page itu na ende wivikia na ku like na we to follow na watito sisi nuko na tu live na wakavikia na ku share tina ko keto ku share ni movie yako alama ende no share nienda kwambia nenda somo motumani wa manini nikana twende na kilungu na nako yai twende na kilungu wikulia bwana maingi bano ekulio kana woni waku yulo onena nyona tutwa yesie no wakavikia oingi kuonda vya tongo yala wanyuvie ngilile na 17 kufikia oyu mo atatu wa mekea kithimini otondo maingi kwa asia weke kithimini weke kithimini wa asisia wona no matonga ingilile na miongo na ile alama kwenda ivela nondo ninezi kwa MC ya makwenda ivela yingi kwa yumbe makwenda ivela yingi kwa magavana makwenda ivela ave maseneta women rep makwenda ivela watu wasisi wana toma tonga yingi and then wa otongo ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuvi va tendevi tuambie nake Honorable Jones Musembi asia ne Jones Musembi kuma masinga ngelese Honorable Law na wimwe evinda niyo ye ya buthukuma masinga nondo kivela ni tuomone. Thank you. Chrisman Kathins na asia Law ni Motongoi aya na indi nake mundu bano asia ni Gabu kuma pipeline we Lawrence no thukomete kwake Lawrence dege belani lakini no kututabia hii no withiwe aikito mondo ele atatu sino akuli sini kulia sio sindu ingu nene na nongu nene imo labda ndio nenga na solutions ila nikite kana ni address it nedia kiwila 2017 sia imakwena ndo waweta ndia mwene ndini nina siokie kula kwe mwene ndini ndia in fact with the neoku ingu wa madina mo na nini facilitate ndoboi ikabika ndoboi 14 maskulu sio tedia both the school na community. Wewe mwene ina nziasi yako? Na nziasi yako. Kwezi landowners. Water for Life, mashirika ma Water for Life na shirika ngilita wa Project Maji. Tukadhio kama singa, tuikite mapping, actually, dobo ila tuikite mapping, ni over 15 balls. Dobo ila ni sure, ila tuikite ni 14, na ila mamba dhite ni about 10, na ni sure ikenzwa. Nondo ni tuikite public participation, tuka in ground, tuka identify, na tukatia tuweka le approvals na usio wa shirika hizo ndile anamo kwa dhakindo ni mea ni asia na nundu ni more of religion yani ni religious mo masia mother mwene ndikindo maya ilite kwa labda ni me on delay lakini they will do it kwa hizo ni sindu imo nikite kwisila effort siakwa na ilangu manda ilangu mia times yakwa ngathikula kwishirika hizo ngayo manda nundu imo ni international they are foreign ti local ingino local ni bulaniti imini numitia times yakwa na ngeki ya resources yakwa bo nikana ninga kwate chao facilitation na funding ingini nenga wa etha indobo indono newa equipment izunga nenge wa ilobi na ndiwa ni mandondo siubika masinga na makoka kuona so chakwa ni umanda sindu izuna newa undu siubika chao masinga na kumia ilobi kutoa masinga wewe iwe ya mwingi mwana na kumia personnel isiyo nundu menenga personnel manenga personnel personnel ya kwenza na kumakua na kumanenga leu na kuika ene with no participate nundu be okundumo kama kabika makazi nundu twenzia kiuki mwenendi na kyo mwenendi tuone ai participate na mo andu maitu na mabuno ngwenda nime na mo me yumasie ila sindu sietha cia muthembo cio mayona ni wendi pia mayona ni wendi ni kana moneka maitethia na moko mo yukula maotethia na moko mo no na maitethia no na alikao mubuko ngazi chao tuke ba no andu maitu mama ni na mwingi yeta wa food for work nundu mwene ndio kati nde bubu labda nimenza mutao bandu kana labda emakuwa miyela kwendeka ba mebele kiyumi bana nundu kuinanzia le mwa basa maikuwa mebele kezwa moko maitwa aba labekata so kwanza isu
mwene ndi ayenda kekata wese gwe tunenge silingi mana ele mana tatu nunu tutindie ba person so sindu imota isundieka so isuni mawe ala tutete mbali na kusoma dio siana ndiwa siana imwe peka mwana kama ni UK kitaneza muno kama among them ke university ke medical lab mwana ku kaya sei na ke kitaneza muno class 8 na nebona kwa mani yako kena 395 marks na kaka ya high school marks maseo ndo wakwida keto makueni boys na kaya mwana wa makueni ndo baina fees sindu sia mo them boss ende ni maondo maseo ndo tingi nyoke the waweke vela ngendo kateria usoni mwana nyo ndo tikwina kwa hasia ila mukaanza kwa ni wambeka mwana omaza kuyendeka ndamwezi ado boy na kuona otonyi madi nanza primary school ngale kwa kithioko tatha sub location meithia ndo ya kwa winyua kiu mwathi muthesia kaseve meithia ndo ya kwa inyua mwathi wenda no kala ward aya primary meithia ndo ya kule ba maondo ni asuwege yes ngata obinzani kuma kwa tongo yala meithia lani kiuni kindu kimona na witness yene binda mwana bikie bandu wethi ati watitona kwenza ndoboi na titona ku rehabilitate na you alama yake bilane maina rehabilitate ndoboi maina resources cia serikali na aibikai pika bandu ayete upinzani ila maiti upinzani twasumbwani amwa twathi kwa Walma na Walma na Wasreb matunenga guidelines ya ku proceed lakini you say that tell topic aba nundu etha kindu kini chailite na nduneka na be mundu ngoka ba au tethesi itakai kanyene kibila na ndio nando meondethesi ngito mine courage yes aya we mine courage ketha ni wike velani atongo yala methi tovo na tongo yala nge makesio ta tongo imama singa nondo mse vata wo tongo ne koteja mwene chama wa ICA na siasa selo ila siasa sia maendeleo wese ida kesio ida nita chama singa kwangelekanio ni chokela na ene mavu ni matedeka na ila mwete mitwenza amavamwe mwatongo ya ingi mena woni no maviki na kokela kesio lakini ila mwaneka wese ida maondo maende enesa ni witha mosi etambia wala mukwenda kevila nondo ni situo wewe kakuyangia ingi na ula wewe ovoke vilani mukete mitwenza amavamwe mukekalandhi mukanene amathina mama singa undu mutonya kokela masinga unika indo kasio pembodi monda service na twamesovi around 2014 2015 somewhere there to meet Masinga professionals ezo ni body mona so with this na twaso visietwe among a group of people ni kana to address unity especially professionals and all mena kisomo kitono mindable makona sindu mingi ando matona itha maili kama ofisini nikana with yetu atethesia leadership lakini bado no betha na changamoto kinini keza ithia ando nimendete mukamba no yasia ila sindu cio kina ni isando lakini yuke kaingulia enendi maituma okamba muzima ona professionals sio kamba sio nde tithate komana in fact twazoya Masinga professionals no twaendi a step further nondo registration ya Masako Professionals Association ni nyenekie ni na mwana kiongo mweta wa Alex so no besides bale na Masinga no niendete mpaka Masako na sio ya Masako ni member sio ya Masinga ni member actually ya Masinga ma trustee so ni kiucha kwita atongo ipamwe ni thito ndikipush muno na atongo ini maanisha mundu yeyote ndio maanisha lasa kuona lama ile vilani mundu yeyote wina capacity ka kuenable kisio kimove forward ni mutongo na sub chief ni mutongo yes onelanda zinyuvitwe lakini na wana sub chief ni mutongo mundu andu asua maite kama kalandhi you can move forward yes na ende mwana mosese nende wa kelungu kethani ndo atonyelela atwe nake Lawrence Maingi Mwanza na mema kutikibela cha uyumbe vaya kilioni bunge cha Masinga ni kaunti ya Masako kaunti namba 16 kethawe ne kule kwake ni ile 3 kenda 15 namba utumane mukuvi na vainde vi waambie na TV niona aingile mwende na kwikaonesa mwende na kuambia na TV ambia na TV na indi msedi anaandabia wetawata au metavane kulia kuniiva na oingi wivigana kuondabia ningwenda kwewa hii wata wase wa mwene ndiyu nitulikile mwaka wosa kwani unyuvani ni matuko kenda mwi wanyanya ne mwaka wote lato na asia next year yuni mwaka uangili na miongole na ile atongwela wanyuvye ngilile ne 11 kufikia aba wa masisia ni motho kumetondo violate na no matonga we ni woni wako wa mwene na kila woni tone nganda ya ni msia ni moyumbe no
vijana kuondavya kana no mutunga we mwene ni kwizela ili tetu kenda imwitano ndeni wa Facebook ni Mutongo TV na kwa tu live ndeni wa Facebook no kavikiana ku like na we share video yesu live to live imwe kwa imwe no tumeando igwe saida ni mavikiwani onenanye wa umunde na ni matetheka kwanze imwe kana ila inge Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus kitoko na hashtag ni amuka twendeni wa kilungu twinake bwana Lawrence na ndi Lawrence ndamira soma motomani yes tuisonga nambe utwase ni wo kando mio or that word like yes. Mwene ndene wasi ayu ni Lawrence no akwilila ngobye no akwilila ngobye ino we niwe moyumbe wa matsinga 2022 matuku kienda ndene wosa kwani baya mbungeni mwathi mbungeni none enge waya meswada yote vya mwene ndi wakisio chako na nde yonde kwa jumla disi hana utabie umwe wa mutatalo lo kuona we mwene utonya kutwa avaya ugetha ni watethia andu maku na Kenya yonde kwa jumla pe kindu kimwe ni thitwa ndiswane akithitwa kithi ndino ya Kenya ni ati ukiandress nesa na ni cheli tetha ndo ni sure uwezo wa serikali wa kuando issues ya agriculture na ndone ni agriculture hivyo lakini yuwe witu withitwe utena mitalatala kana mitalatala hivyo policies ni zisivo katika archives ya government with the solutions on this hivyo lakini mitalatala ndo thiilia yutebinda ingire noni anakiange mana kukwito ndo rivatana ningi ndisilete kukwito noni na kwithio angaliko cia kiambere na kwithio angaliko kitwiche thio ikuno visa kiucho the king green na ni kwa janu noni ayu asesi ndo isu ile ni farming inputs maybe fertilizer maybe ndawa ila si ukethia wemi witu ndwe na mupangilio hiyo ni woni KFC maazia maina malu ya metrendie temo huko ina malu yani maina malu na gome huko ina malu hiyo kulia malu maito na goma ingibete na maita wemi lakini yuke zo sisia maybe tuimanengo credit in one way na tuiso kwa tume matutethia tikana itutethanya namo ukasisia chips cha KFC with their quality and we machendete na ndona kina tuindo black nikumaanisha ana malu ala maita ni chao ni first class na quality wanaitha maumanza niwo ngwazia wemi witu yusilikale ndo tuna a lot of agricultural extension officers lakini agricultural extension officers hizi tunitomeka nona tilati member ila kwathuka ikalatwa ba Tanzania ndesianza kana ila atwa Uganda sietetwe lakini wemi witu webo ndi wo wemi ti quality mundu emakotaeka na tuloto vemba tuimwema aizo kaithia ibu bandawa nai aibu banizia ndawa cia kuathia na ayuwa ni sababu na imba kana isto nai ulali withia wina ela itawa aflatoxin mbingi nizialika ndo storage poor quality nitu nindi form of mechanized farming in Kenya kindu organized with the reassured na healthy itu liwo umamo ndani wilika wesolika mesani paani kanota vena kisiko with the leusugo on the process yesu ni checked yes because ni expensive lakini ni kwa shu longevity ya mwenendi nundo na maisha maito me hatari kwa uki une kindu kimwe sure na likambunge na udwan trendress yes nende naona ni bill nzio muno na ni kindu kitonyo otethia na tuwa mbungeni ni kina twende na maundu angi Mutata amendment bill political parties amendment bill 2021 mutata la wethiwe na bana kwa na niemba kangomi no ni wanonge yako no itho bandi na gya omocha no umundi wigwo no ndizi kana kita ndi kwacha mayokita ve mujumbe wa mwana wa makwene to amanzo abone yesimu mami na keu na mona au vitina vinda hizo kwa na fraka zizu na mule mwezi kwa kwendi hata ambia yu ando asombu mayokita ando vera ma PhD ando ndi moko kita hizo show myo na ine show ndogo muno tikendo kesema muno kwa kitambo mwisho wa mawazo baba witha kama mwisho wa mawazo yu onando mayokita nondo yu mayesilia na lakini tikesio ni kidhogo aya we take vela cho yumbe watu cia mutata losu uno akuno yo lo mutata losu timu dhuku lakini process ni na ndhuku nondo yu onachama yu aweta manza na nona atia nono ithangu ne yo mundi pe bando natia nona ne neta ndizi ni pepa iva ayasia
pena possibility kana pena fears pena wia wa nuto noto wa mbunge nuto noto wa kotini ukaungama ndo wakwitha na baina na public participation mwene ndi na atagwa mudala talo wina bata mwao na wendaga kwikata na kaumia woni wake okay issue ya coalitions kana issue ya political parties yoni agent ni kunindi ku addresswa ndo baba eta fraud nominations katika all political parties kusiama hizi tunundu siethito iko na nominations nai kindu kimwe gichangia thina ucio umwe ni kwitha bate na mea misio katika ila ya address it political party opings na sinosia muthemba ucio nundu ju with their politicians menda power without ideologies pai mundu ukutea ideology akakuya I stand for this is kila mundu wothe na woga chama kiva ona chama cha mundu umwe not eligible na baina vetting zio ya mana chama ki ni eligible kuungamia andu na siama isu hizi cionanitie mbesa ibindane yaje with their political democracy to ya siama ni abused kuno nazie mutalatalo wa chama wa bili no ni musiono ndo weasia tikie coalitions before elections 6 months before na ifaili wakatika registrar then na power ya cross check democracy tu kwisila political parties yes aya asante muno nende ndikuyeva hatu inena ndiye ndatu nende kwijoka pe mundu ne bata nake pyu weto wa musia isia nondo yakati weyu tuyetha bano nye nawe wewe na bata ni watu address one mutongo yetha watu address twetha ya vingi lakini no nginya tuketha naku aida muzeze ngwe ani bata naku na yu nenda kwa mbosemba ba ya Facebook nago abika Facebook kwa ndaya tinaka uketa wa like nakange bage twa share uchiye kwa ma groups kana utumia nyanya ve munyanya utona kwetha ku ya muingo anu kwenda kwegwa Lawrence ya siata maundu meko ni watongo nondo Lawrence noende na gumia o ndeto nzeo muno sia kuotelia watamwene ndi twendere bausa kwa nini na wengi wenda bya uwe musia isia wa Mutongo TV na mukamba na alange mate yakamba nise kwenge mate yakamba nondo embu Mutongo ni kuvika kwa tharaka kuonde meru na kuya ndo ingi muno nimewe ake thiomo na ni masoma maondweli atatu Mombasa kukuonde I love you onde no kwa Kajiado twe mashabiki maingi muno Taveta twe mashabiki maingi muno kwa ndabia Mutongo lo anyuvie ngilile ne 17 no Mutonga ingi alama kwenda ivela ingi nungona no Mutonga kuyana na nobukumi wake nondo ne sene makwiti ade mokete makwiti anwe sema so bisembesa mena sio oyimena sio ni moki yazi myaka 5 mena sio sia kuonenga ndogete kilotho ithwa we muimo no kwa ndavye no Mutonga ingi ile itatu kenda 5 na ndeni wa mitandao yitu tuambie na Lawrence Mosela ya Asia TV mheshimiwa lo ninaokethia ni Lawrence Mosela kuma masinga ngokemwe tuko pamoja osio tatako nisieto haya wambua jemo ya sendithi ni idhanga no lo maingi mwezi kwa wakalenga good morning rastas good morning mwezi kwa wakalenga ngedesi Lawrence maingi muno incoming MP Masinga sub county yongola sia ne chao kituma atongo ima ukamba matatethia enende kukwata kiwu na stima walilia ku Central Kenya atongo ni matethia sia enende mo ukethia misi mingi yestima na kiwu mayuta basa kana kwa manenga wa mbeza sia CDF mbingi ukila ama itu bidiki kendo kesio muno na kiwu mwezi wakalenga ukonene ni chonete yes never na ndie na go Eldoret musi umwe wa munyanya watu asoma nake hindi nguya utoine kila musi stima maneno lami uligete nginyabo kwa songia ke kwa nasi ni atongo imaitu ni thite kutethesia mwene nthi kumwatia maobisi ala mailite nondo be obisi warea unokiona nenga na stima muno obisi wa area witumia ila project ya last mile ya national government World Bank ni likile na KPLC na maobisi azuo ondeo kaendo kunangite ndwaewa ni system utonotethesia andu mako kothe nani atongo ithie ni tutande ya tukatia no andu azuma teo kunangiwa maobisi omekala obisini wow yes. Aya katende na moto mali nondo ni maingi muno Grace Wanda easia nyendi wa Masinga but ondo moteti osuko nena no atho kumenende nesa ozo aze wetu wa Mazinga ende no atho kumenende nesa ni James Wambua mbithi kuma ndithini ithanga ngethesie honorable Lawrence muno kavalo ku ndithini umangala lamweli munube okay aya Christmas Kadhinzi nenzomi otomani wako lakini naondo naona watoma enge kanisome ini Masinga we need a leader like Law Maingi
Aya Ken Black ya ongera bwana Lawrence kwa kuete enendi mama singa kiwu your efforts won't go in vain twemwe vyo mwakani owane ne angela kiboneni aya pe mundu ngiva no kwa sia Lawrence yakoza kivila saa 12 Christmas Kathenzi Dan Lishmolinge Geresi Honorable Lawrence maingi muno mwaka nigo aya Samuel Muthosi ni kethungo ula muna wake usune niwo mutongo 2022 twithukise mawoni make view ende niona enendi aingi maendeno otuma motumani na ni muvya muno Christmas Kathenzi we shabiki wa vinda muno kiwostima malelo rono tonya aya niwe wingi bete mazame tunaona mazembete muno na ende twende ona kumina nenda ondeme muvango wako kwa andu mamwika nondo andu mamwika peki ndo wanene ya unemployment kwitha mateo yani amwika ingine ni masomi anza ba andu asomo weza ile ya mundu ena degree ange mayafa kusoma nondo wanzie mweka na ilengi ende mundu osu no kwenda otethio on there la somo na alamate ya somo muvango wa Lawrence kwa andu mamwika kila ndo nakwasya ni wazia point isu waweta ya youth youth ni neglected kwanzia flan nundu a few years back taithi tuyuko mina school pala na minile school na minite A levels 1989 na ibindani yu 87 89 early 80s muimina school mwetha mweteleto either kuya NYS na mwathia NYS whether trainings currently isuni noni ya revive wala kinina ya bit too late aya nikwetha na Kenya Polytechnic na Mombasa Polytechnic na ndo asu ingine manenga wa trainings aya maumaku methia ministries imetelete sia government nela kwa kia kwetha na change cha weza ya athukumi masilikali mewaswa kwa nini yupa uni wa youth ya iye na weza ya youth yasio kangula mikokani ando nasomu na iwo noni ila slogan inatuika kazi ni kazi the appeal to the youth ona ka umundu ni trained maybe ndakitali maybe mwalimu na mundu usio trained walimu kana ka train nursing kana utakitali kana clinical officer ayawa ni kazi withia no takuyu kwa maluno tachao no kazi lakini withia mundu usini wale tonewa uyola utrained nundu twalete the economy to the expand it kuyana na chao na structure ila yikitwa nundu population nundu yambatita na economy yale to provide opportunities ningi ando maikuwa court kwa hiyo opportunities likale we bando ya likile kibinduni wewe hapa ina mutalatala wa youth unye kwa youth naile ndo naile takwenebo kuma position hii kumanda adhanita nandola ala trained ala mena nini matondeka construction ando azuka manono matondeka kwa tenders ndo tayu tenders bingi ya CDF with ya youth baiba ndo mekwafia kana tumane watu ndo tunini okazaidi wana tundulama wana tuyo matete kwa those are some of the things ngwazia youth na mina olika kivelani ngandress isuta issue with the youth ne uma mukokani matrix and responsible na imetha na families na smaya sia na sio ndo na ndo to in future generation na ndi naona ni mazame tuna mazembete kwenda tuikala babo mingwelewa na maundu maingi bimonene ya maonene lakini ndambira soma matumani kwa maenende tutana minute nienda anondo imoteti with the routine kwa binasa oyu mede tumeanza 2 horse race munino wa Muzumbi na bwana Raila Odinga na betha deposit aoka na hii ndino wa mathangu ndizo methangu ya the standard be bono naona maite kana oka ni tonyo kumelua nondo weta kana mudavadi na wetangu na nemende na kuivaza ni Ruto na mambo wanginze kengi siweta kana mutongo wa kuma kamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Gideon ne mweta mweta mende na kuivaza ni Azimio la Umoja nondo hao thema uteti kila ndo nafasi katika uteti witu wa 2022 no nazi kwebinda yambe no sio tukatie kona 2 horse race ndo wa kwitha ona ka 2017 yayo 2 horse race ndo yayo Raila Odinga na NASA Brigade na Jubilee kutwase political democracy tuniende na umachua na nazi niende na umachua yende na umachua ndo wa kwitha yue that inene wa Raila na Ruto na tuisio katuyonge la hoka kwa we have three options na wazisia oka neta on deciding factor kila mundu no kwibasia chao oka initially Dr. William Ruto we mwene anasia ewe kanoto eti lakini no ngulika ne vinda ngina weti anasia kindu kiba imundu sindeweka aniona ebinda yake ta hivi kino ndo wazisia headline ya
Daily Nation nayo right is climbing down now thinking about a coalition kwa you kumaanisha kana when waambie kwi baasi ando na kila gomini oye baasi witha oye bawa nake Raila no kwi baasi ando na oye baasi witha oye bawa nendo kikamba chazi ya kutwawa kana kutwana kizungu cho chazi ya marry you marry me you see lakini wasisi you ando on the mind na kwivanya kwa woni wakwa very soon it is a breakthrough na ninisi ona William Ruto ni calm down yokeza yuazia so and so tosha haya no kwa metoke the way forward no Raila yokeza so and so tosha haya the way forward ni Kamba politics Kamba politics Mukamba in 2022 Kamba politics glando na kwa device mwene ndi wa Mukamba pata wotongoi kana pata wosa kwani ni kuitha mwena representatives katika paya serikali kwetu kwa unity itu ni very important na ni key ngwata ni yitu takamba ni important beyond ulesumbekano because itu ambia ku focus ulesumbekano nitukwasya focus twalite that we see unity yitu mundu lo tutongoete kana lot front itetawe front runner witu one wa candidate yitu for example twazana Stephen Kalonzo Musyoka itu mukwete kolumu nikana nake baya be kwibanwa ethe atona kwivanya ndakebawe ateivanya so ikuyo yitu ni evaze na kwivanya evanya na yevanu nundu lo evanya witha yazi ngakwika ngaunenga ngakwana ndeke ngotwa ya America so yitu mwene bonake ethe atona kwazia ngamukuwa na ndeke ne mutwa ndi yawo ya mugo ya kanani la ya via ukiwanzoki yes so that is my statement na maondo wange masio tumtwene our own yes in the yupa atu ethana breakthrough we'll see what happens yes na nende bwana lo to mina kana mbozo masomo moto mani nguye ni vata mwana mosesa koni papu ya say please you be posting the videos people to watch later nende koni videos you onene ya you onena nya we live ndeni wa Facebook ya Mutongo TV no wona bau na we kala bau nende ne YouTube yetu wiki pia Mutongo TV /FM official Liz Malonza kethia lo na we mwa veki ya okisiasa kila ivinda cha Milani kuinga tana mukule kana no kesi na kana eje kevela nacho ne Liz Malonza kuma kikole Modesi Award kia kiuni na ndiye vinda imoto public participation masinga ya 2014 na icha etiwe ni officer wa OCS ngaleko ya ndithini na wa mbitie kando ambia Theo present this matter kwa public participation ya county government masinga headquarter kwa uni nikiwiete mala maingi na no thoku ndwezi yaza nacho ndisi yaza nacho na aligaki vila ngakitakwika wazenga ako kaka aya Mombasa County 001 Twivamwe Joseph Jomo ni muvea Muma Malonza governor 015 akwati temax 15 yulwa yana that's an ando make twi kava malombe haya uzuni governor wa Kitui county 015 ni Kitui ni mwandu cha Tingilo na inde Julius Loka mutuko na yake as a big no uzi azewende zotonga andwala wanyuvie ndana atavye umete bana ndana atavye andwasu ni meva twende na kwena Kilungu hai Mutongo inye ula na nyuvie aemea vau kwa kutumia mbesa lakini vaikendo ni meringila kuma Taveta chala lakini MCA sawa vyo haya odona ke akwasia ni gabu inge Lawrence twimutonga vyo kuya mutonga vyo lakini Lawrence teke velani nana mbolika nenda tumino kile Lawrence nenda sisi motomani ma ene ndinondo ni ainge vyo maende no tuma motomani na no sio gesa no twa masisa sisia kenda vyo ndo tuma motomani twimino kile ni ile tatu kenda imwe tano namba yotumani mokuve vatende vina Facebook mitandao yetu ya mikomo kanide ni Alex Mutunga kuma masinga tulimombo tulimyombo aya ngedesi Lawrence maingi muno niwe Mutongo ula twise Mutongo wese kunena na kweka aya na bwana Lawrence twimina nikenda nisomea motomani yangi kwa mituki twiminukelele ndene wa kamera eno uneni wa kwa muthia ndeto cia muthia kwa mwene ndi twivingwa yu mwaka wa maundu meko ni oteti kange kwatisie mwene ndi witu wa Kenya nsonde kwa jumla na murusia ese witu mwaka musio
na ndiasia ebindane yinu ne yabika ya usakwani chuo ni thitwe nditumia cha mwako cha kwasia kana twitu kasakwane tapate usakwani ungi ukethi wako duniani yito ya Kenya kuno nazi tukasakwe atongo itwe yumitie kindu chambe twithite tiza kwa atongo ina tiambia kwilila after oibinde nini bandu ba kwilila ebindane yu nini thi twituka makunikile ngewasia mbeza na ningine negwa mwaweta ba na negwa ni mwende na kuchanuka na ni mene nthi mwene nthi yu ni wene nthi ai yakasakwe ate usisia mbesa sioka ya imbesa isu na mwaya mbesa isu muisa kwa mutongo yula wailite nikana tuitukethe na maendeleo na pata wotongo ini maendeleo kupeza sioka sitani siwe lakini wezi ya mutongo yula unyuva ula wailite yes ula wailite yaona mutanda wako baba mbete mathina yes lakini ni muvya muno ndo muzezi ni wa director na akembia Twabitu chama sama itu thank you so much bwana Erastus karibu sana thank you Mutongo TV ndo watu nenga mwana wa kueducate mwene nthi thank you karibu sana naende all the best then wa wendi wako karibu naende tukayathia ano ibinda yengi asante tuko no siendo yes. ni mondo ne meko ni oteti asante kumbia siasa yoko la mwethira mwengone yiva wa chuma twiva twivingwa twi launch radio ya Mutongo FM nondo kumbia siasa getha TV ni na radio ni getha atukunete sindu cionthe kuna kumendo muzese ni muvya mwanya kondo tambanya na kwa nthini wa kilungu kicha amuka kuna tuambie saa umwe kwa changi nyoyu ni saa 3 na datika 3 nito Erastus Kithuku wa Nzomo ndikwendea muthenya wa kwaila na indi mwendo ni wa saa monza nengocio kithengi va studio na vilingi wa mavongo manyite kila kiende no kiteka vandi itu ya Kenya kwa oyu tiwanesa na twivata nako ino ni Mutongo TV.